Ja sam Ivan Jevremović, a ovo je zanimljiva istorija. Naslovna fotografija je zapravo motiv sa goblena moje majke i otuda i naziv. Arad, grad u Rumuniji, u 18. veku, bio je naseljen većinskim srpskim stanovništvom. Tu je 1761. rođen i veliki srpski putopisac Sava Popović Tekelija. U Ukrajinu sa ovih prostora prvi je stigao opet Sava Vladislavić, grof Raguzinski, 1702. a već 1751. Srbi su učinili većinu u jugoistočnom delu Ukrajine. I tu oblast nazvali su Nova Srbija. 1754. taj naziv je promenjen u Slavljana Serbija. Ta oblast je inače prostirala od Crnog mora do ruske granice, što bi otprilike odgovaralo današnjoj Novoj Rusiji i Donbasu. Lajoš Košut i Šandor Petefi, vođe velike mađarske revolucije iz 1848. godine, bili su slovenskog porekla. Košut je bio Slovak, a Petefi Srbin. Pravo ime mu je bilo Aleksandar Petrović. I bio je najveći mađarski pesnik. Šandor Petefi mu je zapravo bio pseudonim. I za razliku od Košuta, koji se odrekao svog porekla, Šandor Petefi se nikad nije odrekao porekla, čak je poštovao naše narodne pesme i mnogo je uticao na naše pesnike, posebno na Đuru Jakšića i Zmaja. To bi bilo to. Puno vas pozdravljam, svako dobro.